جنابندان و چیان آرادیو دنگ گلدن باشگودارن هجا ایلو 28 تباقی 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 11 لامد 12 امن و چین دنا و روژه پیشکش بکن دم آزادی ری براپویا هیتا دم پارتی چو گروا ایمرالی هیتا ایمرالی پارتی دموکراسی و کیوی گلان دم پارتی ج پارلمانتر وانه پروین بولدان پارلمانتر رهای میتا سانجار و پارزیر بروی قیاست سال فایق özgür erol pekti. هیج بو کاربه بری براپور هدیتینه بکه بر بگروا ایمرالی و بریکت. هدیتینا کو ایرو پیک وره و پشتی آوابونا کمیسیون دموکراسی خوشکو براتی و پشتوانی ملی المجلس به هدیتینا دسپکیه. لومت پایین کوری براپور تکیلداری کارن کمیسیون و پیواژویا چکدانینه پیامن گرینگ بده. کمیسیون دموکراسی خوشکو براتی و هفگرتنا ملی لسروکین باروی آن گهداری کرد. سروک باروی آمد عبدالقادر گلیچ لکمیسیون هفگرتنا ملی خوشکو براتی و دموکراسی آخوی دست شانکر کو دوی کمیسیون تنه بیرانین و قید کرنا دیروکا نزیکره سینوردار نمینه و گود دوی کمیسیون رولکه چالاک بلیزه و خباتین خواه هم جبو پیواجو دموکراتیک بونا تیرکیه هم جبو چاره سری آشتانیه پرسکره که کورد tevkeriye kebike. Abdülkadir Güleç Balkşan ser pevajoya şevutandına çekan u ev tiştani zaman. Türnekirna çekana PKK konağıke giringe ev pevaju jibu aşçıya civaki deriye kevedike. Jibu ku be hezaran girtiyan u hemvalatiyeline Avrupa'yı dive kanuneke teybet bederxistin. Dive komisyon zamanı cudaxwaz red bike u zamanı aşçıya u çareseri esas bigire. Mafeke bingehine ku dayikeke derde xoyi jibu zaruke xwe bi zamanı ku heri baş dizane bibeje. گر مجلس اف دستور بدایا جبو نورمال بونا کردی و زمان آشتی و گاوه که پر گرینگ بویا ایدی دوی دولت به کردی رل هف بکه سروک باروی آمده خوست کو بریارین دادگاه دستور و دادگاه مافی مروان آوروپای بینه بجیهگرن و گود دستور که نو ایدی نه بجارته پیوسته که دیروکی و جواکیه سروک باروی اندن کو دو کمیسیون مجلس یا جبو چاری سرکینا پرسکرگا کرد آخوین جی خوستن کو کمیسیون باوی که زلال آگاهی بده Türkiye'ye model xoya xeser avabike her ruha balkşan ser minaka Nelson Mandela uveke çavkaneke ilhame des nişan kirin seruke baroya duyemin ya İstanbul'e Yasin Şamlı xes ku komisyon zaman u şevazeke cudaxwaz biyanikirin u nakoki dur bikeve ugut Dve Abdullah Öcalan bavayke periyodik derbare pevajuye de be ahgatat kirin. Seruke baroya meleti onur demezji xwesku aliyen siyasi abori diruki civaki hukuki yen perskireka kurd benle kolinkerun komisyon divan mijarande xwedi agahibe. Seruke baraya Mersin'e Gazi Özdemirci dest şankir ku devleta hukuki netene tegeheke ev tege dehaman demede garantiya jiyana hemvalatiyen me bavayke vekev azat u evlehiyeye. Seruke baraya Merdin'e Ahmet Duyanji da haftına xwede gut eger ev pevaju biser nekeve ve Türkiye u herem be eşen kurre rubru bimine. Ahmet Duyan Balkşanser eşen mezin endi pevajuyan nakoki de u gut kuştinen ne diyar? Torosen spi tüm roveke bu vicdan kabul nake. Livi valati hintiş kavmine ku hatta hesap nedin bileborine neyen bedavi nabın. Deve em modela xoya xeser bafrine. Ger em be istikrar çavkaneke ilhame bigerin evji dibe ku minaka Mandela be. Piştişe salan cenazeye gerila Berat Nazlıcan binasnav Botyan Ahmet Jaliye Malbat evi ve hat girtin. Cenazeye şehit Botyan Ahmet Ligoristana bekesan ameleti hatı bu ve şartın. Pişti Malbat cenazeye girt ev velat ev birin çevlige. Cenazeye şehit ketina gundevi Botyan ebe girseye hat peşvazı kirin. Pişre girseye gel hatta gorustana gund meşyan. Malbata şehit u gelek kez tevli merasime bun. De merasime de hevseruke meyadere Ramazan dengiz akvi. De merasime de peyama şopandın arya şehidan hat dubare kirin. Ey şehit, dünyada, erdemlerine,
van insana rastî qehremanın, van insana lehengin. O hatta îro çiş destê wan hatiye kirinin. İro heger doz û dava vî milleta, doz û dava vî milleta heger li çar hêlê dünyayê belav bîse bi xêra van qehremanan e. Li Balakeytiyê di encama teqîna mayînê de kesekê jiyana xwe ji desta çavkaniyên herêmî ragihandin ku li devera Balakeytiyê li quntara çayê Helgurtê di encama teqîna mayînekê de kesekê jiyana xwe ji desta û du kes jî birîndar bûn. Heman çavkaniyan got her sê kesên bûne qurbanî ji gundê navendê ne û ji bo geştiyariyê çûne nêzîkî erdeke mayînkirî. Di encamê de ciwanê bi navê Karzan Mîrza jiyana xwe ji desta û diyar Gazi û Mihemed Ferhan jî bi birîndar bûne. Cenazeyê Karzan Mîrza rakirina tipa adliya Soran û birîndar ji rakirine nexweşxaneyê. Meclisa Jinên Ciwan a Dem Partiyê bi boneya 1 Îlûnê roja aştiya cîhanê çalakiyên xwe didomîne. Jinan xwez li ber mala piştgiriya rojê ya Dolapderê ya li Taksimê şahiyeke li dar bixe. Jin li ber avaya Dem Partiya İstanbulê kom bûn. Jinên ku dixwestin ji vir bi meşê biçin ji aliyê polîsan ve hatin astenkirin. Jinan nerazîbûn nîşanî ve hovîtiya polîsan da û li ber avahiya Partiya Dem Partiyê daxuyanî dan. Daxuyaniya ji aliyê endama Meclisa Jinên Ciwan a Dem Partiyê Ayşegül Sakallı hat xwendin de wa hat gotin. Diyek Îlûnê de axaftina li ser aştiyê Sûce Dewlet Şahiya Aştiyê qedexeye. Lê em jinên ciwan hem azadî hem ji aştiyê xwedî dikin. Em natirsin pêdeng namînin aştî ne daxwaze mafe. Pişre hevseroka bajêra Dem Partiyê Arîfe Çınar axivî. Ev astenkirina riya aştiyê ye. Ji bo ku aştiyê li vî welatî bijînin em weke jin û gel dê têkoşîna xwe bidomînin. Em ê di Sûyekê tabaxê de li Kadıköyê di mîtîngê de bin em bank li tevlîbûna we hemûyan dikin. Li Silêmaniyê jinek hat qetilkirin. Ajansa Nûçe Rojnîsê ragihand ku li Silêmaniyê taxa raperên jinek de encama gulebarana zilamê ku pêre zewiciyê de hatiye kuştin. Heman ajansê got ku jina hatiye kuştin 25 salî ew bi xwe li navçeya Ranya dijî û ji bo serdana xwişka xwe çûbû Silêmaniyê. Lê beriya ku biçe mala xwişka xwe hevjinê wê ji tê Silêmaniyê û ev gulebaran kiriye û kuştiye. Bafıl Talabani û cigirê serokê CHP civiyan li gurî daxuyanî ofîsa serokê Yeneke Bafıl Talabani li avaya sereke ya Yeneke Bafıl Talabani pêşwazî li cigirê serokê CHP Namık Tankir. Serokê Yeneke di hevdîtinê de daxwaz kir û got em ê li ser bingehê siyaseta Mam Celal hewl bidin pêvajoya aştiyê ya li Tirkiye bi hemû aliyan ve serbixin. Her wisa cigirê serokê CHP Namık Tan ji bi girîngî behsa rola serokê berê yê Yeneke Celal Talabani kir. Ev pêngava erênî ya di çarçoya pêngava aştiyê de bibe wesîleya avakirine balafirxaneya nav netewê ya Silêmaniyê. Li Kantona Firatê 4 bazirganên narkotîkê hatin girtin. Navenda ragihandina hêzên ewlekariya Hundur ya Bakur û Şatê Sûriyê bi daxuyanekê ragihandin ku dezgêha li dijî amûrên hişbirê li Kantona Firatê 4 bazirgan û kesên ev amûr bi kar anîne girtine. Navendê got di dema lêgerînê de yek bombeya destan demançeyeke tevî 3 guleyan 7 gram amûrên hişbirê $709 ku ji bo kirina amûrên hişbirê hatibûn hazirkirin. Amûreyên ji bo bikararîna hişbirê ye. Navên de herî dawî got hêzên ewlekariyê teqez kirin ku ew ê têkoşîna li dijî her cûre bazirganiya amûrên hişbirê û bikararîna wê bidomîne û civakê ji vê metirsiniyê biparêze. Belê gotan ji me nûçeyên yazda pêşkêşkirin ana xatirê we demiş.